Hano turi ni mu karere ka Gasabo, ni mu murenge wa Gisozi. Hano habereye biteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, bamwe barwara imitima abandi barahamuka. Ibyabereye hano biteye agahinda, biteye ubwoba. Natwe nk'abanyamakuru tuhagera twagize ubwoba, turatitira turangije twifata ku munwa. Umugabo w'imyaka 35 y'amavuko twasanze amanitse mu giti yitabye Imana. Uyu mugabo rero yari afite umuryango w'abana batatu, bivuze ngo rero yimanitse mu giti yandika agapapuro kavuga yuko arambiwe ubuzima kandi arambiwe kujya yirirwa umugore we amuca inyuma, umugore agataha yasinze, yarangiza bakarara barwana, ndetse umugabo avuga yuko nta mahoro agirira mu rugo rwe, ariyo mpamvu yiyahuye kugeza amagingo aya ngaya. Bivuze ngo uyu mugabo yiyahuye ku mpamvu z'umugore. Byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yiyahure? Ese umuryango warubanyeho gute? Umugore niwe wari warabaye umugabo wo mu rugo, ubwo umugabo yavugaga agakubitwa. Umugabo rero yakubitwaga umunsi ku munsi. Umugore yajyaga mu kabari akaza yasinze, agataha igicuku saa sita saa yine nijoro yitura hasi ndetse yabaye ibyatsi. Umugabo yavuga ati mugore wanjye uvuye hehe? Umugore agahata umugabo igiti, dore ko umugabo yangaga kurwana n'uyu mugore. Koko uyu mugabo yaherutse kurwana n'uyu mugore. Uyu mugore ajya kumurega yuko amuhoza ku nkeke, baramufunga, igifungo cye akirangije aragaruka. Nibwo rero uyu mugore aninjiza abagabo umunsi ku munsi, kandi n'umugabo ahari, umugabo nta kintu yavuga. Umugabo yagerageje kujya kurega uyu mugore, biba iby'ubusa. Uyu mugore yanga guhanwa, bivuze ngo baraburanye, uyu mugore aramutsinda. Nibwo rero umugore bafashe umwanzuro yuko agomba kwita ku bana biwe cyangwa ku bana bafitanye, dore yuko none cyatumye uyu mugabo yiyahura, cyateye abantu benshi ubwoba, cyateye agahinda. Uyu mugabo yajyanye bano bana be kubapimisha DNA kugira ngo arebe yuko bahuje amaraso, mu gihe uyu mugabo yasanze bano bana be nta mwana n'uyu n'umwe urimo, ahubwo aba bana ari abundi mugabo, ndetse kugeza amagingo aya ngaya yahise ajya mu gahinda n'amarira. Ku rwandiko yanditse we yavuze yuko abana ntago arabe, umugore yaramutuburiye kugeza amagingo aya ngaya, nta kindi kintu agisigaranye ku iyi si, nta kindi kintu akiramira. Reka rero yipfire, byarangiye yiyahuye, ahita yitaba Imana. Ibi ngibi byabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo byabaye, nibwo uwo mugabo yasanzwe amanitse mu mugozi yitabye Imana. Nibwo ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo barebe niba uwo mugabo yaba yishwe bakamumanika mu giti ari ugukora iperereza. Uyu mugore yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha akorwaho iperereza kugira ngo barebe nimba atari we wishe umugabo we akamumanika mu giti. Ariko urwandiko rukigaragara, umugabo avuga yuko arambiwe isi agiye kwiyahura. Uyu mugore yahise arekurwa asubira kwita ku bana be. Abaturage babonye bino bavuga yuko uyu mugore yapfishije umugabo mu buryo butunguranye mwuka byaramwe. Uyu mugabo rero nawe gufata umwanzuro wo kwiyica, ni umwanzuro yafashe ugayitse, ni umwanzuro yafashe warijije abanyarwanda benshi, washenguye imitima ya benshi. Dore ko abaturage b'abaturanyi be bavuga yuko n'ubundi uwo mugore yari yarananiranye, yatahanaga abagabo umunsi ku munsi n'umugabo ahari. Umugabo akamushyira mu cyumba cy'abashyitsi, bagasambana, abagabo barangije bakagenda bakamusigira amafaranga. Bivuze ngo rero uyu mugore yakoraga akazi k'uburaya. Reka tubyerure, n'ubundi yamushatse akora akazi k'uburaya. Nari nanze kubivuga, ariko reka mbivuge gutya, nibwo muri buhite mubyumva neza 100%. Uyu mugore rero yavuze yuko gupfa kuno mugabo atabifitemo uruhare, kandi n'ibyo umugabo yanditse ku rupapuro avuga yuko atari ibyanyabyo. Uyu mukono yandikishije yego n'uwo mugabo, ariko bivuze ngo ibi ngibi byanditse rwose ntago umugabo we yakwigira abyandika. Yasezeye ku mugore avuga yuko ati madamu wanjye naragukunze, nkukura ku muhanda nza ngushyira impande yanjye kugira ngo undinde irungu, nanjye nguhate urukundo rusagambe, tubyare hungu na kobwa. Ariko kugeza amagingo anga nemeye kwiyambura ubuzima kubwa kugira ngo nibura usigare utekanye, kugira ngo njye nirwa mpangana nawe umunsi ku munsi dutongana, nibura nakwipfira bikagira inzira, kubera ko ntacyo ntakoze kugira ngo ugumane nanjye, ntacyo ntakoze kugira ngo urwo rwacu rurambe, ariko ku inshuro biranze, urananiye. Reka nivire mwabona ubuzima, kandi ikindi uzite kwabo bana, nubwo namenye yuko atari abanjye, uzite kwabo bana kandi uzabahereze uburere buramye. Ntuzigere uryamana n'abagabo bano bana bakureba, kuko uzaba uri kubigisha imico mibi. Ibi uzajya ubikora mu ibanga ryawe, ibi ntuzabyereke abana.
umugore yaturitse ararira akimenya yuko abana atarabona umugabo. Ntabwo uyu mugore yari yaramenye yuko abana atarabo uyu mugabo nubwo yagiye aryamana n'abagabo bagiye batandukanye. Yakekaga yuko cyangwa yarazi ko abana arabo uyu mugabo. Uyu mugore yahise ajya mu gahinda n'amarira asaba imbabazi, aranatakamba asaba umuryango wa nyakwigendera yuko atazongera kuba ikigoryi indi shuro. Avuga yuko atazigera ashaka umugabo ahubwo agiye kwita ku bana be. Niko yabwiye umuryango wa nyakwigendera. Umuryango wa nyakwigendera ntabwo bintu yigize ubyumva cyangwa ntabwo yigize babyemera, kubera ko ibyabaye byose ni ukubera uyu mukobwa. Uyu mugabo yemeye kwiyambura ubuzima kugira ngo uyu mugore agume ari muzima, agume ahagaze nta kibazo na kimwe afite. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga yuko kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye ntupfe urahanwa n'amategeko. Buri icyaha cyo kwiyahura ngo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nkugiriye inama rero ntuzigire wiyahura, kuko ni wiyahura ntupfe uzisanga watawe muri yombi. Hari nk'umusore wigize kwiyahura hano kuri Plaza kwa Makuza, mu kugera hasi ahagera yitabye Imana kandi arazi ko ari bugere hasi atapfuye. Bazi ko ageze muri kimwe cya kabiri akumva ashatse gusubira hejuru kandi ari gupfa. Buri gihe iyo uri gupfa wumva uri kumanuka mu manga y'ikuzimu, ntabwo urigera urota wapfuye. Nimba utarigera urota wapfuye ntabwo bino wabyumva. Nimba rero warigize urota wapfuye ibi waza kubyumva. Ubundi uri kumanuka hejuru wenda kwitura hasi wumva uri kujya mu manga y'ikuzimu. Nkanjye ubikubwira ibi ngibi nabikozeho ubushakashatsi kandi nanjye byambayeho. Nanjye narose napfuye mbona ndi ahantu mu mwijima, ariko kubw'amahirwe mpita mbona urumuri ruramurikiye, ndavuga umucyo uramurikiye. Ibyo ngibyo rero byatumye nsubira mu bumuntu nongera mu muntu. Bityo rero kwiyahura ni icyaha gikomeye cyane. Nyaboneka munyarwanda, munyarwandakazi, ntuziyambure ubuzima ngo umukobwa yakwanze, umugore yakwanze, washaka undi yagukunda kugira ngo abana bawe basigare ari ipfubyi nta kirengera bafite, kugira ngo wikure mu buzima. Ni ibintu bikaze cyane, ni ibintu byashenguye imitima ya benshi. Ngayo nguko rero ibyo ni ibyabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, byatitije benshi bikariza benshi. Ni muri bwa mbere ugize kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndagukunda cyane, Imana ikurinde kandi natwe iturinde, iguhereze ubuzima buzira umuze. Wowe ukoze subscribe uruwa gaciro. Nge banyita Kidasamura urw'inkuru tubakora rugakonkoma, nkaba ndi umunyamakuru wa Kidasamura TV Rwanda, usesengura inkuru ndetse nkanigira kuri tele. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Imana ikurinde, Imana iguhereze ubuzima buzira umuze, kandi Imana ijye ikuba hafi umunsi ku munsi.